Okay, we're back. Karuba, nakadado nga messages. Medyo malito pa yan. Taupat iti pagbasbasan iti message. We have the text line. At YouTube tayo. At IFM. Of course, dapat may sa dati official text line. So nga, dagiti pa messages, private messages may. So nga, ano sa inyo apo? No, kami mabasa ti kita mensahes yo. Anyway, kini ading Micaela Flora, kung ano tayo gaputa ka iliw, may aming pamilya kang gagayam. Back there is so pa-request mo na jay rest your love. Thanks kuya ko na naman. And again enjoy ako mat ading di kabuya kada giti TikTok mo ta kapot onti may mararami siya dito Italy. Apo nagato TikTok na talaga mat nga tanda ni amin san nga awan maarabi na di balay da no di ag TikTok latan nasayat data kesa tata rumor kayon. Ano data palong? TikTok. Okay, kita baliktad mga amin tinaganda. Naimbang daw yung mga idol pagkablao man ti pamilya dito back Northeast. Watching from Singapore. Request song so keep safe. Kanya yung amin dito ako na ni Joe Alejo Znerak. And Johan Azura. Hi naimbang daw kanya yung amin. Pa-shout out kanya ni Sofia at Justin from Johan Azura. Okay, atay lumakay. Grace Belen, good morning, Adol from Maui, Hawaii. Apo, good afternoon kada kita Apo, Hawaii. And Kabsat Nelly, Mariano Heron, kunan na to hello Karuba. And Joselito Carion Borja, magandang tanghali po Sir June, Sir Yaris at Sir John Mark Pastor. Maligayang karawan po sa akin. Salamat po. Apo niya mo tunta pagbagi na ti kablaawan nan. Anyway, happy birthday kanyam. Manipod iti 4 day kudo. Toto sa balin. Hanlang nga singa ng kablaaw ta pagbagimon. And Kabsa Jeric Sibayan of Norway. Hi na imbag daw kanya yung aming taga Isabela, especially sa Sibayan family. Iti Alicia, nagpintas nga talaga dagiti nato yung Manong June and ating John Mark. And of course, nakasoblida ka no? Oh, kita. Idi, no dyan? Tatawagan tayo dito guest iti radyo. Busy ka no. We would like to know more about his job in Norway. Nagsaya at kano iti banag na apo iti ano tawag di jayan? Banag iti agubra di jay Norway ta napintas ti pasweldo. No. Chef. No chef ka or uri niya nga klase. Basta HRM kasi. Pertaining to food. Basta luto na. Nataraki ni Idol June iti personal ko na naniking Bryson Escobar Estela. Wow. Apo, agay-libre aksa tilod no kasta. And Salvar Gaspar, hello po. Naimbang daw tayong aming kakabsat. Okay, damdamag sublita ita. For the meantime, iti mo text line. Manong June, kan ating JM. Agas kayo, tibang banugmi, nga Ilokwan. Kablao man amin nga taga Turayong, Pulay Luna, De La Cruz family, agiti karubang may Incognito family, Kamungaw family, Lumelay, Ambatali, Pagirigan, Ken Fajardo families. Ken aminan nga, frontliners, iti Luna, ingat lagi, let's fight coronavirus. Pahikan tama na di front footprints in the sand. Sino datan niya? Awan tin pagana nga na from texter 4238. Ayan. Say. Dito yung YouTube ba? Nagkablao ko man ni Papang Edwin ken Mamang Virgie Otanes, ti Quezon Isabela. Stay safe always from Jonathan Otanes. Jayman Balsay Kapagayan from Emerson Centena. Hello Karuba from La Union here from Dimple Ganuelas. Good PM mga idol. Greet ko yung anak ko na nasa butaka na si Hook Finn. Reginaldo coming from Papa. Agbalseteon Karuba dito yung Barcolan Gamu Jayman si Siwit mga idol favorite ng mga bata salamat ulit from Jean Claire De Lazo. Okay, bisa may exciting at tapos kita nga request. For the meantime, here is ni ating Micaela Flora. Dati request na hindi pa lang 1948 ang ganatatan 2020 kaso yung natin request na favorite na nga talaga. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you lately with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like me. And if I was him, I'd be right by your side.
Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Saw you in the corner, and the moment I walked in, saw your lonely face across the room. Now I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me. And at times like this, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Agsisilpon! Footprints in the sand, he held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt so alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Nagtagtagay na pakitirabi eh. Kadwa kanungag pag napagnajig iti baybay niya po. Ket sa dilangit, nagparang dagiti ladawan ti paspasamak iti biyag ko. Ket kada pasamak, nadlaw ko iti maysa apares iti tugot, iti igid ti baybay. Tugot ko ti maysa, kat bagay bet niya po ti maysa. Iti kamao dyan na napasamak, tinalyaw kumanan, dagiti tugot ti kataratan. Ket nasintir ko, atong galiday, wano saan mapaset ti biyag ko, may salaangan ti tugot, amakikita. Footprints in the sand, he held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Naburibura na kat dinamag ko ni Apo no apay. Apo Diyos, inkarim ano surutak iti pagayatam kat di nagtupulos ibat bati. Ngem apay ta iti tunggal sa am ken riribok iti biyag ko. May salaangan iti tugot a makitak. Jak maawatan no apay, nguno ka anu ka sa pulang kaunay, panawan nak. Ket nagsarita ni Apo Diyos, anak ko, patpatgek nga anak ko, dungdungwan ka kat di kan tupulos panawan. Kadigiti panawen nga agsagsagaba ka, kat makita may salaang iti tugot iti kadaratan, kayat nasawen, inubba ka. Footprints in the sand, he held me in his hand, he gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never alone.
lost in the sand. Very meaningful apong sonata dayta ket maipaay unay ay maipaay what is that again? Maiyan na to pala unay apo ito yung paspasama kita tang krisis ito yan tayo nga sapil ako makita at kay sa tayo apo tapno malagpasan tayo dito iket yun ay unay apo dagiti otoridad stay home. Awan ti pumanpanaw kadagiti babalain awan laket di apo ti importante nga ramiden. So kasakata kami and of course always keep yourself clean and sanitize so nga kita nga masabol nga dalata ti alcohol no awan ti alcohol in the absence of alcohol or ti sabon safeguard and danong matidnukan ti sunrocks at kita ket mabalinda kita and so alcohol mo Apo, di pagkat sa bali, ang umuno ka na. Apo, kagura ka ni ka, Dr. Emil, no, kasati lawlawatam. And of course, kung daw ka siguro no ka na. Zone Rocks. Ataywan na ka, dagiti ko, ha. Kasi ka na katikiting ilaw. Kung nata, no, aguyag ka, ka-importansya unay, ket kalubam, terubam. Pakasta ka daw. So kasigurado nyo apo nga na low show na no katasiko yun na makita na no ka nga nakursing. Iso nga no aguyag ka ti medyo ipakita nyo sikom dapat ka nga nakursing da kababain. Ay. Mapansin to kiti. Anyway. Kakuna na abo kada gitoy Adupay gingaton sa dim na buya ay nabasa. Nabasa adutihan ko ka akang ko kabailan niya basahin na pati comment ti IFM agpaspasensya kayon. Kuna na ni tao rin Aguinaldo Juan na imbag nga aldaw kakapsata nang nangruna kata kayo adwa manong June kan Idol John Marca. Pa-shout out man dagiti kakaduwa nga agbilbilag ti Eric dito in Nueva Ecija. You see nagadayo Nueva Ecija. Okay, hello kadagiti taga Kabanatuan Sire. Watching mga idol Asuncion Glass and Aluminum Work Rizal Santiago City from Ronnie Asuncion. And watch Eversweet namo Clavelin Eversweet watching from Singapore. Singapore. And Rachel Paulino Guerrero, magandang tanghali idol from Rizal Santiago para request man Sisi Wit and dat nga sunata kung ano ni George yun na nam tayat babawa ever apo na kadon. Timot text line ko. Wow, nembangal daw yo karuba kung naknawan kayo kaputi and cov. Request man jay eton ka para kada kami nga pamilya Bermudez family ken anak ko nga ni Sharon ken ni munugang ko nga ni Athan Rikin niya nang rona kan lakay ko ni Fred Bermudez sa pila ko mataw madayo atin nga sakit kasi mo dagiti taong suffer so pay ating nga sakit at kami lang balay mga idol it's me Norma Bermudez de Cebu San Isidro more power. And to my friend Abo ni Oliver Buraga of Pacific Star International Recruitment Employment Agency adita Apo may fluff dita sa sangwanan ti screens over 0918-8080188 Apo no kaya iso da makapatang ulit may 0918-8080188 Apo kadagiti kahit na aga-abroad apaglipas iti quarantine ang mabaning kayo mangilaka ti papapela show pero kinyo lang Apo ni Kapsat Oliver Buraga kat kunana according from French researcher may gamot na daw ang COVID-19 it's called Plaquenil nut. Wah, sabali kanyak. Di ka man nagkasakasta, ti Plaquenil. Watching from Sanjat East, San Manuel po mga idol. Prekas ng Rise Your Love on Me. Okay, tapos na yun. Kakapas. Pabati nga po Family Gamis. Idol pabati man Family Grutas Ken Mercado, Cadorna, Bernardo, Domlao, Albano, Madamada at Agdengdengag kanyayo. Thanks mga idol. Shoutout Karuba, JR Flores Channel. Pa-shoutout naman idol, taga Kirino ak idol, laging inaabangan kanta nyo from Alexander Pascual. Nambag maaldaw tayo amin po, permi man nga magustusto na kita kan tayo, nakaikat, manog. God bless you both watching in Taiwan. Jola Pascual idol, pa-shoutout kaniya na from Alexander Pascual. And thank you so much Kapsat Kathy for watching it widescreen. Kita amot noon kasi ko takil pagbibuyaan na gumatang ka pa iti projector Kapsat. Nagdagkal. Di ba cellphone lang mismo ata? No, it's not. Cellphone na dyan likod na ata. Haan kasi nga we are live on smart TVs. Loktaman. Mali ka man datan. Ungtan na sa kita.
Nya kita cellphone nga di si igiti agdan kita mamuno kasunod kadakkel ata. Ay, wala na. Oh, datay iti big TV mo tayo, screen. mismo Ayan. TV. Thank you. Kadikiti dito amin Apo Hawaii. Manuwa. See you soon after Corn beef 19. Corn beef 19 apang kami Hawaii. O di ka dito. Wow. Tatay lang nga digita ko ano digita C-Tex. kani Naibang pangal daw yung kanakan kablaman ni Antem Rosa Roderos. Ito Rizalo na kordon iso nga naka-home quarantine ita. Tayang kalmo Ruben iti Saudi boy Roderos. Wow, Saudi boy Roderos. Okay. Ano? Naimbanggal daw yung mga lods. Ingat po kayo. From Alexander Pascual. Anya ko na tita? Naimbang daw yung mga idol. Happy Sunday po. Kablaaw man ni mamangku. Lisa ken papangko buboy. Dita San Manuel nagilian kasta magkinilakay ko nga agwalwalis ita palengke iti ilagan. It's me Arnie Navarro. Paplay nga po yung song na bugal-bugal. Thanks mga idol. Oh, you see? Magdakkel iti smart cellphone na ni Kapsat nga kati. Maday at nagamin kas GD, di ba? Ipapili mo. Diyos ko kasan maatan no da tumawag ka niyan. Di pa pagpagkatan na datang kadakkel nga TV. At dating pakita na yung Uncle Ronald today. Nga kasla sarming nga kastanay nga ikabil na. But then when we switch into YouTube, syempre mabuhay dati smart Sige, TV. gawid alat tagarudan. Aha, dati ang artiko Ang sonata. paglunganam. Para kanyang dati nga sonata. Gawid ako. Kung kanday nila una. Favorite. Ay, unay na yata'y mo. Puso ken kararuak manti duduk ko. Adi peniliday na ken nakwanto. Jakman na may peksa, tigurak ang napalaus. Sigang. Amang kadpaye na siyak tagbabaan. Tro. Barung ang daanan awan pa'y asawa. Correct. Lakay ako na ng madandanaga na. Kunak tubay ka. Jaksan maramanan, di grasya ni ayan-ayat. Jakat pagbasulan no kastat ibagag. Piksa na boses mo. Gagangay ti amak-amak nga nagbaag. Bengkol. Di paila agbeddal bilang uyawen na. Di paila agkurad tay babaiya matikaniyak. Ngamang kamatanagan balong. Yamanan. Hangagkurad isuna ta kaya nakakay. Siyempre kanaing ka tumawag. Ana orto kaya na sa unday siya. Pagbigyan na ka lang. Alay kang mau. Kaya na ka tayo dyan. Siguro. Kaya lang kayo pagpasinsam tada sore eyes na tayo. Surprise mo to. Nagpalain ka po Amang kadpaye na sakti agbabaan. Barung ang daanin awan pa'y asawa. Lakay ako na ng matandanaga na. Jaksan maramanan, tigrasya ni ayan-ayan. Jakat pagbasulan lukas tat ibagan. Gagangay ti barung-barung nga nagkaan. Ni paila agdadal bilang uyawan na. Di paila agkurat, tay babae ang madikaniyak. Di paila agkurat, tay babae ang madikaniyak.